모두 반갑습니다. 나는 이제 가르치러 эхлэж байна. Тэгээд бүгдэнд нь орой минь. 네, 오늘부터는 이제 오픈할 때까지 그 네트워크를 잘할 수 있는 그 방법에 대해서 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. За өнөөдрөөс эхлүүлээд нээлт хүртэл ерөнхийдөө энэ сүлжээнд дэр яаж амжилттай ажиллах юм бэ гэдэг талаар аргуудыг ярьж болно. 그런데 먼저 제가 조사해 보니까 몽골에 이미 그 많은 네트워크 회사가 지금 활동을 하고 있음을 알게 됐습니다. За би судалж үзлээ Монгол улсад аль хэдийн олон компаниуд одоо сүлжээний үйл ажиллагааг явуулж байгаа юм байна гэдгийг тогтоосон. 그중에서 아메이가 지금 아주 잘 되고 있고요. За Amway гэдэг тэр дотор байна. 또 허블라이프도 계속 성장하고 있다고 들었습니다. За Herbalife бас ингэж нэлээд явж байна гэж сонсогдсон. 또 한국에서 애텀이라는 회사가 2022년도부터 시작한 걸로 알고 있습니다. За 2022 оноос хойш нөгөө Atomy нэлээд явж байгаа гэж бас сонссон. 그러면 기존에 다른 많은 네트워크 회사가 있는데 왜 해밀리 헬스가 또 네트워크 사업을 시작해야 될까요? За ийм олон компаниуд аль хэдийн сүлжээний үйл ажиллагаа бизнес эрхэлж байхад яагаад Хэмили бас орж ирээд сүлжээний бизнес эрхлэх гэдэг юм болоо. 오늘은 그 이유부터 간단하게 말씀을 드리겠습니다. За өнөөдрөөс тэр таны тухайд хэлж өгье. 아메이도 그리고 허블라이프도 또 애터미도 각각 건강보조식품 즉 영양제를 판매하고 있습니다. За Herbalife тийм ээ Atomy Amway бүгдээрээ л одоо эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн болон амьдмуудыг зарж борлуулдаг. 그런데 해밀리 헬스도 몽골에서 영양제가 부족해서 더 영양제를 팔기 위해서 시작하는 건 아닙니다. За Монгол улсад энэ амьд одоо шинэ бүтээл ямар нэгэн нэмэлт бүтээгдэхүүн дутагдaltaй учраас одоо оруулж ирээ зарах гэдэг юм биш. 해밀리 헬스에서 몽골에서 네트워크 마케팅 사업을 시작하게 된 것은 영양제를 하나 더 전하기 위해서가 아니라 몽골 사람들의 식습관을 바꾸기 위해서 시작하게 된 것입니다. За энэ нь Монгол улсад одоо амьд дутагдaltaй учраас нэмэлт бүтээгдэхүүнийг дахиад нэгийг оруулж ирээ борлуулах гэсэндээ биш. Энэ бол Монгол хүмүүсийн хооллолтын дадал зуршлыг солихын төлөө, өвсгөл хийхин төлөө орж ирж байгаа. 몽골에서 충분한 그 동물성 식품 그리고 열량을 또 많이 섭취하고 있습니다. За Монгол улсад маш олон одоо амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэж, дээрэс нь их болгож хэрэглэдэг хоол хүнстэй артам. 그런데 다양한 식물성 식품 그리고 식이섬유 또 미량 영양소가 조금 부족한 식사입니다. Тэгвэл нөгөө амьд болон шим тэжээл ялангуяа энэ одоо жижиг төвшөнд, эсийн төвшөнд хэрэгтэй байгаа энэ тэжээлүүд нь арай дутагдaltaй байна. 그래서 많은 몽골 사람들의 식사 중에서 채소, 과일, 콩류, 해조류 이런 것이 부족한 분들에게 아주 간단하게 쉽고 간단하게 섭취할 수 있는 방법을 저희가 사람들에게 알려주게 되는 것입니다. Тэгэхээр ийм одоо хүнсний хэрэглээтэй хүмүүст дутагдж байгаа тэрхүү мөнгөний төрөл, лайн урамлын төрөл, хүнсний ногооны төрөл, жимсний төрөл тийм ээ эдгээрийг хангаж өгөхийн тулд бурхан аргаар идэж болох энэ хүнс буюу хоолыг оруулж байгаамаа. 처음에 한국에서 황성주 박사님이 생식을 개발하게 된 이유가 있습니다. За анхандаа энэ амьтанд хоолыг Солонгос улсад үүсгэсэн шалтгаан энэ Хвансонжо профессорт байсан. 30년 전에 암 환자를 위해서 굉장히 통증이 조금 부작용이 없고 통증이 적은 그런 항암요법을 독일에서 배워서 병원을 설립하게 되었습니다. За
ялангуяа хамтран өвчтний хийн эмчилгээний одоо хордлого, гаж нөлөө, өвчнийг намдах одоо энэ талаар судалгаа хийгээд Герман улсад суралцаад ирсэн. За тэгээд өөрийнхөө эмнэлгийг байгуулсан. 그때 많은 암 환자들을 치료하면서 대부분의 그 암 환자들이 무엇을 먹어야 되는지 많이 고민하고 있는 것을 보게 되었습니다. За тэгээд тэр үед хамтран өвчтний маш олноор эмчилгээ хийлгэж гэн. Гэхдээ эмчилгээний дараа юу идэх ёстой вэ гэдэг талаар одоо их санаа зовцоож байсан. 그래서 환자들이 재발을 방지하고 또 실제적으로 암 치료를 잘 받을 수 있는 방법을 찾다가 생식을 알게 되었습니다. Тийм учраас энэ хамтран өвчнийг дахиулахгүй тархаахгүй байх. За мөн хамтран эмчилгээнд сайн болох үйл явцад нөлөөлөх тэр хоол хүнсийг бодож боловсруулж гаргасан юм. 그 뒤로 30년 동안 암 환자뿐만 아니라 일반 질병, 즉 고혈압이나 당뇨 이런 성인병에도 생식이 크게 도움이 되는 것을 알게 되었습니다. За түүнээс хойш одоо 30 жилийн туршид зөвхөн хамтран өвчтний төдийгүй зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх өвчин, сахарын өвчин, бусад өжиг өвчлөлүүдэд энэ хоол нь маш сайн нэмэр болж байгааг одоо илрүүлсэн. 지금까지 말씀드린 것처럼 생식이 질병을 치료하는 의약품이 아닙니다. За одоо хүртэл би дахин хэлж байгаа те энэ бол эмийг орлож байгаа өвчнийг эдгээд тийм эмийн бүтээгдэхүүн бол биш. 그런데 질병을 근본적으로 예방하거나 혹은 치료에 도움을 줄 수 있는 가장 좋은 식사라는 것은 분명합니다. Гэтэл энэ бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд бол бүрэн дүүрэн боломжийг олгодог. Мөн өвчтэй байх үедээ эмчилгээ авахд эмчилгээг одоо маш сайн бид одоо шингээж тустай болгоход хэрэгэлдэг сайн хоол юм. 특별히 제 개인적인 생각으로 몽골 분들에게 영양제가 더 필요한 것은 아니라고 생각합니다. За би хувьдаа бас бодож байна зөвхөн шинжижэл одоо монгол хүмүүст одоо хэрэгтэй төдийгүй. 영양제는 우리가 식사를 골고루 하지 못할 때 부족한 영양소를 채우면 됩니다. За мөн одоо ерөн шинжижэлийг бол бид нар хоол идээд тэрүүгээр одоо хангаж болно л доо дүүргэж болно. 그런데 우리가 좋은 식사를 골고루 하는 식사를 하게 되면 어쩌면 영양제가 필요하지 않을 수도 있습니다. Харин бид нар ийм тансаг зөв хоолоо идэх юм бол магадгүй энэ шинжижлийн дутагдал гэх зүйл гарахгүй байх боломжтой. 영양제가 아무리 좋아도 암을 치료하거나 고혈압을 낫게 하거나 당뇨를 이렇게 치료할 수는 없습니다. Тэгэхээр энэ амин дэмүүд бол ер нь хамтран өвчнийг идэх юм уу те бусад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх юм одоо ийм зүйлийг бол хийж үүрэг бол байхгүй. 그런데 식사를 바꾸면 성인병에 예방할 수 있는데 큰 도움이 될 수 있습니다. Гэтэл амин дэмий хийж чадахгүй нэг зүйл байгаа байхгүй юу? Хүн хооллолтоо ингээд амьсгал хийгээд өөрчлөхлөөр өөрөө өөрийгөө одоо эмчлэх, эдгэх, урьдчилан сэргийлэх тэр чадвар нь ингээд бий болчихж байгаа юм. 특별히 몽골 분들은 이 도시 말고 울란바토르 말고 외곽에 있는 분일수록 이게 채소나 과일 이런 섭취량이 절대적으로 부족하다는 것을 알고 있습니다. За ялангуяа хотод одоо суурин амьдрахгүй байгаа хотоос аслагдах тусмаа одоо энэ хүнсний ногоо тийм хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг идэж одоо чадахгүй байгаа энэ нөхцөл байгаа гэж би одоо ойлгож байгаа. 또 실제로 많은 분들이 채소와 과일 같은 것을 상당히 적게 먹고 있습니다. Бодит байдал дээр ч гэсэн байсан ч гэсэн одоо ерөнхийдөө идэх ёстой хэмжээнээс ихэнх хүмүүс маш багаар хэрэгжилж байна. 그런데 이 생식 한 포를 전함으로써 평소에 많은 사람들이 부족한 채소와 과일을 아주 쉽게 섭취할 수 있기 때문에 이 생식이 정말 몽골 사람들에게 꼭 필요한 제품이라고 생각하고 있습니다. Гэтэл насан туршдаа дутагдж байсан тэр хүнсний хангамж, жимсний хангамж, тэр л далайн ургамлын одоо тийм мөөгч гэдэг юм. Эдгээрийн хангамж нь энэ ганц уут хоолоор ингээ хангагдана.
Тэгэхээр энэ нь Монгол хүмүүст одоо яасан чухал одоо хэрэгтэй юм бэ гэдгийг харуулж байгаа юм. 예를 들어서 아메이에는 더블 X라는 영양제가 있습니다. За жишээлбэл Amway Double X гэдэг одоо мэндэн байдаг юм байна. 그런데 그 더블 X의 가격이 우리 바라 영양 생식보다 조금 가격이 비쌉니다. За гэтэл энэ одоо аминдэмийн үн бол соёлж хоолыг бодвол арай үнэтэй. 한번 여러분 생각을 해보십시오. 한 끼 식사를 좋은 식사를 먹는 것이 중요하겠습니까? 아니면 식사는 여전히 나쁜데 그냥 단순하게 영양제를 더 먹는 것이 건강에 도움이 되겠습니까? Та нар төсөөлөд үзээрэй. Хооллолт нь нөгөө л хэвээр муу хоол иддэг. Тэг буруу хоолдог. Тэгсэн хэрнээ аминд мэдээд идэг. Эсвэл хоол нь өөрөө маш сайн хоол, цэвэр хоол, зөв хоол болчлаа. Аль нь эрүүл мэндэд тустай вэ? 그리고 허블라이프는 식사 대용식으로 체중 조절용 단백질 세이크가 있습니다. За мөн Herbalife байна. Одоо биеийн зэг зохицуулах зорилттой уурга хангамж гэдэг нэг юм бас аминдэн байдаг юм байна. 다이어트는 도움이 될 수 있을지 몰라도 생식만큼 건강하게 몸을 바꿔줄 수는 없습니다. За гэтэл энийг одоо хэрэглээд яг турж болно, жингээ зохицуулж болно. Гэтэл одоо амьд шимт хоошиг эрүүл байдлаар хүний биеийг өөрчилж өгдөггүй. 이처럼 우리가 생식을 먹는 가장 큰 이유는 첫 번째, 내가 먼저 건강해지기 위해서입니다. За бид нар одоо яагаад энэ хоолыг идэх ёстой юм бэ гэдэг хамгийн чухал том нэг шалтгаан нэгтээд бид нар эрүүл болох ёстой. 생식이란 제품이 만약에 효과가 없다면 한국에서 지난 30년 동안 판매가 될 수 없었을 것입니다. Хэрвээ энэ хоол одоо хүний эрүүл мэндэд тийм их тус үзүүлээгүй бол өнгөрсөн 30 жилийн туршид одоо хэрэглэгч нар ийм ихээр Солонгос улсад үүсэхгүй байх байсан. 그런데 이 생식에 대한 내용은 이미 지난번 많은 분들이 지금까지 충분히 교육을 배웠다고 생각합니다. Өнгөрсөн одоо хугацаанд энэ хоолны талаар хангалттай та бүхэнд одоо сургалт хийж өгсөн байгаа. 이제부터 우리가 정말 열심히 해야 될 가장 큰 것은 생식을 많은 사람들에게 바로 전하는 일입니다. Одоо бидний хамгийн хийх ёстой ажил бол энэ шимт хоолыг маш олон хүмүүст дамжуулах явдал юм. 그런데 지금 현재 대략적으로 알고 있는 것은 아메이가 몽골에서 다른 네트워크 회사보다 조금 매출이 많은 걸로 알고 있습니다. За жишээ нь миний мэдж байгаа судалгаагаар бол Amway одоо борлуулалтаараа арай өндөр дээгүүр байна гэж харагдаж байгаа. 그런데 정말 몽골에서 필요한 것은 영양제가 아니라 정말 좋은 식사, 한 끼 식사를 대신할 수 있는 바로 생식이라고 제가 계속 강조하고 싶습니다. За би үргэлжлүүлэн бас чухал хэрэг хүсэж байна. Энэ юу гэхээр монголчуудад өнөөдөр амин дэм хэрэгтэй бишээ. Монголчуудад одоо эрүүл хооллолт хоолыг орлож чадах тэр хоол нь нэмэлтээр хэрэгтэй юм аа. 또 아메이 제품은 비교적 조금 가격이 조금 비싼 제품들로 구성되어 있습니다. За Amway бодвол одоо үнийн хувьд Amway ч арай үнэтэй юм ээ. 제가 다른 회사와 경쟁하기 위해서 이 말씀을 드리는 것은 아닙니다. За би бусад компанитай өрсөлдөхийн тулд одоо энийг ярьж байгаа юм бишээ. 정말 몽골 사람들에게 가장 필요한 제품이 무엇인지를 이 시간 함께 더 깊이 생각하고 싶어서 말씀드렸습니다. Монгол хүмүүс өнөөдөр хамгийн чухал одоо зүйл нь аль нь юм бэ гэдэг илүү гүнгэн зэрэгээр тунгаан хамтдаа бодохын төлөө тайлбарлаж байгаамаа. 우리가 생식을 많이 판매한다는 것은 단지 돈을 많이 번다는 의미가 아니기 때문입니다. Бид амьд шимт хоолыг маш ихээр борлуулна гэдэг нь зүгээр нэг мөнгөтэй болох гэдэг зорилго биш ээ. 몽골 분들이 고기도 많이 먹고 최근에는 밀가루도 많이 먹고 또 단 음료 그리고 또 소금을 많이 섭취하고 있습니다. За монголчуудын давсны хэрэглэх өндөр, за бас юм газтай амтлаг ундаануудын хэрэглээ өндөр, за гурилан бүтээгдэхүүний хэрэглээ бас асар их өндөр, мах тэгээд нэмэгдэж байгаа. 그래서 몽골의 많은 분들이 심혈관 질환, 다시 말하면 고혈압이나 심장병으로 돌아가시는 사망자 수가 굉장히 높습니다.
За тэгээд эдгээр хооллолтын байдлаас болоод зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх өвчин, за судасны өтгөрл гээд олон өвчлөлүүд бараг нэгдүгээр тавигдаж байна. 우리가 하루 한 포 생식을 한 끼 먹는다는 것은 우리의 건강을 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 말씀드렸습니다. За тэгэхээр өдөрт нэг л уут одоо энэ хоолыг идэх нь бид нар өнөөдөр эрүүл мэндэд сэхэн хамгаалах бүрэн боломж болно гэж байнга хэлж байгаа. 그런데 생식을 하루 2번, 3번, 즉 일반 식사하기 전에 생식을 먹고 다른 식사를 하게 되면 우리 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취할 수 있을 뿐만 아니라 나쁜 것을 더 이상 섭취할 수 있지 않게 됩니다. За гэтэл би энийг одоо өдөрт нэгээ биштэй 2-оор 3-аар идэх юм бол мөн дундуур нь ингээ хоолоо идэх шүү дээ. За энэ үед яад юм бэ гэхээр бид нар шингэжэл амин дэмүүд дээр хангагдахаас гадна дээрэс нь нөгөө бид хортой бохирдож байгаа зүйлүүдийг хүртэл хоргоожуулж өгдөг. 오늘부터 나눌 첫 번째 성공에 대한 첫 번째 시간이 바로 꿈과 목표입니다. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо та бүхэнд үзэж байгаа хичээл нь мөрөөдөл ба хараа, алсын хараа. За ерөөсөө яавал амжилтанд хүрэх гэдэг талаар эндээс эхлэх гэж байгаа юм. 저는 여러분을 통해서 몽골에서 이루고 싶은 꿈이 있습니다. Та бүхнээ Монголд одоо босгон байгуулах тийм мөрөөдөл гэж байгаа. 바로 여러분이 전하고 있는 이 생식을 통해서 여러분과 가족과 그리고 많은 몽골 사람들이 지금보다 더욱더 건강해지는 일입니다. За та бүхний дамжуулж байгаа энэ хоолоор та бүхэн болон таны гэр бүлийнхэн, таны одоо дамжуулсан хүмүүс өдрөөс өдөрт одоо эрүүлж явдал юм. 아메이가 물론 좋은 회사입니다. За Амвей бол одоо их сайн том компани. 그러나 몽골 사람들에게 가장 필요한 것은 한 끼 좋은 식사를 바꾸는 것이 우선되어야 됩니다. Гэтэл монголчуудын хэрэгцээ нь юун төрөв нэг хоолоо ядаж одоо яаралтай солих хэрэгтэй байгаа гэсэн явдал байх юм. 지금 여기에 함께하는 우리가 그 역할을 할 수가 있습니다. Тэгэхээр энд байгаа та бүхэн бид нар хамтдаа энэ үүргийг биелүүлж чаднаа. 그래서 아메이가 물론 몽골에서 잘 되는 것도 중요하지만 За Амвей ч гэсэн одоо борлуулалтаараа тэгээ Монголд сайн байх нь хэрэгтэй боловч 지금부터 출발하는 우리가 아메이보다 더 많은 매출을 올려서 네트워크 회사에서 몽골에서 해밀리헬스가 가장 큰 1등 기업이 되길 희망하고 있습니다. Монголд одоо орж ирж байгаа хэмнэлээ одоо хамгийн их борлуулалтыг хийж хүмүүст эрүүл байдлыг хүргэж одоо хамгийн өндөр борлуулалт болон дамжуулалттай ийм компани болоосоо гэсэн мөрөөдлийг агуулах хэрэгтэй. 그래서 몽골의 많은 사람들이 생식을 정말 많은 사람들이 먹게 되고 그 결과에 따라서 정말 모든 사람들이 더욱더 건강해지는 이 일을 지금은 출발은 작지만 많은 시간이 지나기 전에 정말 이 생식을 통해서 더 건강해지는 그러한 꿈이 이루어지길 원합니다. За одоо бид нар жижигхэн алхам эхлүүлж байна. Гэвч маш олон хүмүүс эрүүлжиж өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр луулаа иддэг ийм эрүүл хоолны бүр юм соёл бий болоосоо гэсэн мөрөөдлийг та бүхэн агуулаач гэж хүсэх байна. 이제 한국에서 몽골 오픈하기 위해서 준비하고 있는데 계속 조금 늦어져서 아마 9월 말 정도가 되어야 제대로 시작할 수 있을 것 같습니다. За бид нар одоо бэлтгэл ажлуудыг хийсээр байна. Ямар ч байсан 9 сард одоо багтаагаад нээлттэй ажиллагаагаа ном журмаар нь, албан журмаар нь одоо эргэлдүүлж эхэлнэ. 원래 몽골에서 이 네트워크 사업을 하겠다라고 얘기 나온 것은 3년 전이었습니다. За ер нь энэ бизнес маань Монголд оруулах талаар яриа маань 3 жилийн өмнөөс яригдаж эхэлсэн. 그런데 회사에서 계획은 있었지만 실제적으로 몽골에서 어느 정도 매출이 있어야만 본사에서 투자를 할 수밖에 없었습니다. За мэдээж компани зүгээс бол энэ гэтэл нөгөө Монголд борлуулалтын хэмжээ тэр байдлыг харгалзан үзээд хүлээж байсан гэсэн үг. 그런데 아직 본사에서 원하는 만큼 매출이 이루어지지 않았기 때문에 계속 이렇게 뒤로 연기가 되었습니다. За тэгээд тэр борлуулалтын хэмжээг хүргэх гээд
одоо хүлээсээр байсан гэсэн утга багхгүй. 그런데 이제 본사에서 결단을 내리고 몽골에서 사업을 하겠다라고 이렇게 결정을 하고 지금 계속 준비 중에 있습니다. За харин assistant компаниас одоо Монголд эхлүүлнэ гэсэн шийдвэр гарч одоо бид нар бэлтгэлийн ажилдаа ороод тухай эхлүүлэх гэж байж байна. 우선 법인을 설립하고 그다음에 제품을 지금 승인받고 그다음 물류에 대해서 이런 과정도 지금 계속 진행 중입니다. За бүхий л үйл явц явагдаж байна. Одоо бүтээгдэхүүнүүд орж ирэх, агуулгах, үүсгэх гэх мэт олон ажлууд явагдаж байна. 근데 제가 여러분에게 감사드리고 싶은 것은 바로 여러분이 계셨기 때문에 바로 몽골에서 이 사업을 시작할 수 있게 된 것입니다. За би бол та нар бүхэн талархмаар байна. Та нар байгаа учраас энэ бизнес чинь Монголд эхлэх боломжтой болсон байгаа байхгүй юу? 사실은 몽골에서 저희보다 먼저 시작한 팀이 있었습니다. За үүндээ биднээс өмнө одоо нэг эхлүүлэх гэж одоо Монголд оролдож ирсэн хүмүүс бий. 그런데 그 팀에서 먼저 시작을 했지만 매출이 적어서 중간에 포기했습니다. За тэгээд хийх гэж явж байгаад нөгөө борлуулалтын хэмжээ бүрэхгүй. Тэгээд одоо бууж 그런데 우리 팀은 지난 3년 동안 꾸준하게 우리가 계속 이 일을 해왔기 때문에 본사에서 바로 여러분을 믿고 과감한 결정을 내리게 된 것입니다. За ямар ч байсан 3 жилийн хугацаанд одоо тасралтгүй хичээсээр тэгээд би бол энэ дээр байн хамт байсан. Тэгээд компаниас одоо нэг юм шийдвэр гаргаад орж ирэх болсон. 다시 말하면 몽골에서 이 사업을 시작하게 된 가장 큰 이유가 바로 여러분들 때문입니다. За дахиад хэлэхэд ерөөсөө энэ бизнес Монголд орох зөвшөөрөл авч чадсан нь та бүхнээс болсон юм шүү. 그런데 이제 본사에서 몽골에서 사업을 시작하겠다고 발표를 했습니다. Тэгээд бүр албан журмаар төв офисоос төв компаниас Монгол улсад эхлүүлнэ гэд бүр зарлчихсан байна. 그런데 이 이야기를 듣고 한국 내 다른 팀에서 갑자기 몽골에 대해서 관심을 가지게 되었습니다. За тэгээд энэ зарлалыг сонсоод нөгөө нэг бууж өгчсэн багууд чинь буцаад ингээд сонирхоод эхэлсэн байна. 그래서 전에 포기했던 그 팀이 다시 몽골에서 하겠다고 또 얼마 전에 몽골에서 행사도 했습니다. За өөр багийнхан одоо мөн Монголд дахиад эхлүүлчих бидний орхисон ажил одоо ажил болох нэ гэд бас нэг арга хэмжээ явуулсан баг байгаа байхгүй юу? 그리고 한국에 있는 다른 팀들이 몽골에 있는 분들을 연락을 해서 자기들도 몽골에서 사업을 하고 싶다라고 얘기하고 있습니다. За Монголд байгаа хүмүүс рүү нөгөө бусад баг нутагтаа илүү энэ бизнесийг танаад зөвшөөрсөн хамт хийе гэдэг хүмүүс рүү хүртэл ярьж байгаа тохиол гарч байгаа. 그리고 또 예를 들어서 몽골에서 애터미 사업을 하다가 그만두신 분이 있는데 해밀리 헬스에서 한다니까 다시 또 몽골에서 사업을 하겠다고 지금 또 미팅을 하고 있는 팀도 있습니다. За тэгсэн бүр атомыг хийж явж байгаад орхисон байсан хүн Хэмилийг Монголд орох чинь сонсоод би тэр чинь Монголд хийе гэдэг одоо уулзалт хийе явж байгаа солонгос хүнч байна. 제가 여기서 꼭 중요한 얘기를 하나 드리고 싶습니다. За би эндээс нэг чухал зүйлийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. 지금 몇 번 제가 반복해서 말씀드리는 내용입니다. Би хэд хэд удаа давтаж хэлж байгаа тэр агуулга. 저는 제 개인적으로는 바로 몽골에서는 단일 팀으로 출발하는 것이 제일 중요하다고 생각합니다. Үнэхээр одоо нэг л баг те энэ эхлэлийг тавих нь маш чухал гэж би одоо хувьдаа бодож байгаа. 자, 여러분이 한번 판단해 보십시오. За та бүхэн өөрсдөө одоо зоригжуулаарай. 사업을 시작했다가 매출이 없어서 중간에 포기했다가 다시 시작하는 팀과 함께 하고 싶습니까? Одоо та бүхэн шийдвэр гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Монголд оролдоод бүтлгүүцсэн багийг сонгох уу? 아니면 몽골에서 이 사업을 시작한다니까 아직 준비가 되지 않은 채 바로 자기들도 이 몽골에서 돈을 벌고 싶다고 지금 막 출발한 팀에서 이 사업을 함께 하고 싶습니까? Монгол нэгтгэж байгааг сонсоод шинээр эхлэх гэж байгаа бүр цоошин баг тийм багийг сонгох уу? 아니면 3년 동안 지난 3년 동안 준비해 왔고
또 누구보다 열정을 가지고 있고 또 이미 마음으로 충분히 교감하고 있는 바로 우리 버기 목사님과 함께 이 사업을 하고 싶습니까? За аль хэдийн 3 жил тогтсон аль хэдийн бүх зүйл дээр гал халуун зураг сэтгэлээр зүтгэж яваа одоо энэ багтайгаа багийн манлайлагчтайгаа хамт эхлүүлэх үү? Энэ сонголтыг хийх хэрэгтэй. 자, 이 이야기가 중요한 것은 바로 여러분 이웃에, 그러니까 다른 사람들이 한국에서 다른 팀에서 이 사업을 하겠다고 여러분이 그 소식을 전해 들었을 때 여러분이 이 얘기를 해 주셔야 합니다. За яг л одоо яг энэ ажиллагаа эхлэнгүүт одоо та бүхнийг одоо толгойг эргүүлэх тийм ээ буруу зөрөө оролдох юм зүйл гарах учраас анхааруулж одоо чухалчлыг хэлж байгаамаа. 중간에서 포기한 팀과 같이 할래? 아니면 이제 준비가 안 된 팀에서 이 사업을 같이 할래? 아니면 이미 준비가 되어 있고 실력이 있는 팀과 이 사업을 같이 할래? 여러분이 물어보셔야 합니다. За аль хэдийн бүтлгүүцэн багийг сонгох уу, дөнгөж эхлэх гэж байгаа багийг сонгох уу, эсвэл уйггүй явж байгаа найдаж болох багийг сонгох уу гэдэг ийм юу гарч ирэх боломжтой. 네, 그 사업은 개인 사업이기도 하지만 팀 사업입니다. За сүлжээний бизнес бол хувийн бизнес шиг мөртлөө энэ бол багийнх байдаг. 이제 회사가 오픈이 되면 회원 등록을 시작합니다. За одоо нэгдэнгүүт бид нар гишүүн чиглэлийн бүртгэл хийгдэнэ. 그런데 중간에 포기하거나 이제 준비하지 않은 팀과 시작하게 되면 성공하기가 굉장히 어려울 수 있습니다. За гэтэл одоо нөгөө бүтлгүүц эсвэл дөнгөж эхэлж байгаа багийг сонгоод тэнд бүртгүүлчих юм бол амжилтанд хүрэхэд одоо маш их замыг туулахаас өөр аргагүй болно. 저는 분명하게 단언할 수 있지만 바로 여러분이 몽골에서 가장 최고의 팀이 될 것입니다. За би одоо бүр зөрөгтэй хэлмээр Монголд хамгийн хүчтэй баг бол одоо яг л энэ баг байх болно гэж. 이미 저희도 충분히 준비하고 기도하고 그리고 지금까지 왔습니다. Яг л бид нар аль хэдийн энэ талаар бэлдсээр хангалттай бэлэн болсон учраас хийж байгаамаа. 그래서 주변의 사람들이 다른 팀에서 이 사업을 시작한다 그러면 여러분이 설득하십시오. За 90 тойрон ч хүмүүс энэ бизнесийг сонирхож нэг баг сонгочлоо гэд өөр баг байх юм бол та бүхэн ятгаарай. 정말 황승주 생식으로 이 사업에서 성공하고 싶다면 우리와 함께 해야 된다라고 강력하게 설득하십시오. За үнэхээр л одоо энэ хоолыг борлуулж амжилтанд хүрмээр байгаа бол манай багт л явах нь зөв шүү гэдэг дээр одоо ятгаарай. 실제로 어느 팀과 함께 하느냐가 결과에 대해서 굉장히 중요한 변수가 되기 때문입니다. Яг л бодит байдал дээр ямар багтай хамтарч байна вэ гэдгээс шалтгаалаад үр дүн гарах учраас тэр юм. 그리고 단일 팀이 되어야만 더 많은 매출이 일어나게 되고 더 많은 혜택이 우리 팀원들에게 돌아갈 수 있습니다. Яг үндсэн одоо энэ багтайгаа байснараа илүү амжилт хурдан байхаас гадна үр дүн ашиг нь одоо мэдээж хурдан байх болно. 그리고 다른 팀에서 하다가 잘 되지 않아서 거기서 그만두고 다시 재가입을 하려면 6개월이라는 시간을 또 기다려야 합니다. За өөр багт бүртгүүлээ санамсаргүйгээр тэгээ болоод наашаа орж ирье гэдэг ингэх юм бол 6 сар ингээд зогсон байдалд ордог учраас анхнаасаа зөв сонгох хэрэгтэй. 그래서 시간과 노력을 낭비하지 않게 되도록 여러분이 확신을 가지고 우리와 함께 하자라고 강력하게 권유하십시오. За тэгээд цаг болон мөнгөө чи барахгүй тулд одоо бидэртээ яваарай гэж хүмүүст одоо хүчтэй хэлж өгөх хэрэгтэй. 그리고 출발은 늦게 하지만 우리의 이 황승주 생식으로 세계적인 기업 암웨이를 능가하는 우리의 회사가 되겠다. 그런 다짐을 하셔도 좋겠습니다. За тэгээд та ирээдүйн одоо тааварлаа юу гэж үзэх вэхээр Хансанжуу энэ хоол маань одоо үнэхээр Америкт авсан дэлхийн хэмжээний борлуулалттай компани болно гэсэн итгэлээр бидэнтэй хамтрахыг одоо мөрөөдөх хэрэгтэй. 네, 이유는 하나입니다. 정말 몽골 사람들에게 도움을 줄 수 있는 최고의 제품이기 때문입니다. За шалтгаан нь ердөө л ганц энэ байна. Монголчуудад одоо ерөөс хамгийн сайн тусалж чадах хооллолтын нэг хэлбэр бол энэ хоол, энэ бүтээгдэхүүн юм. 이것은 시간이 지나갈수록 바로 여러분이 정인이 될 것이고 또 더 많은 사람들에게 실제적인 결과로 여러분이 그것을 확인할 수 있게 될 것입니다.
Та нар өөртөө энэ дээр бүр ингээд гэрчлэгч нь болон цаг хугацаа өнгөрөх тусам дээр нь бас маш олон хүмүүсийн цаг хугацаагаараа энийг эрүүл мэнд дээр харуулах учраас илүү мэдэж чадах болно. 자, 지금까지는 바로 저와 여러분이 함께 공동으로 이루어야 될 꿈, 목표에 대해서 말씀드렸습니다. За би та бүхэн болон бидний одоо хамтдаа мөрөөдлийн тухай сая хуваалцлаа. 그런데 지금부터는 바로 여러분 개개인이 이루어야 될 목표에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Одоо нөгөө мөрөөдөл ба алхам тэр зорилгоо яаж одоо алхам алхмаар бигдэг талаар харах болно. 여러분 개개인이 잘 되어야만 이 사업에 또한 의미가 있기 때문입니다. За ягаад гэвэл одоо хувь хүний мөрөөдөл ба зорилго нь биелжиж энэ бизнес сайн явагдах хэрэгтэй. 물론 이 사업을 시작하는 대부분의 이유는 첫 번째 아마 돈 때문일 것입니다. За мэдээж маш олон хүмүүсийн хувьд одоо энэ бизнесийг эхлүүлж байгаа эхний алхам нь мөнгө, санхүү. 그런데 이 돈의 목표를 넘어서야 합니다. Одоо гэхдээ та энэ мөнгөний зорилгоос бүр давж харж чадах хэрэгтэй. 어떤 사람이 이런 질문을 할 수 있습니다. 어떻게 하면 네트워크에서 성공할 수 있을까요? За яавал одоо энэ бизнес дээр амжилтанд хүрч чадах вэ гэж хүмүүс асууж магадгүй. 그런데 성공 방법보다 먼저 대답해야 될 질문이 있습니다. За гэтэл амжилтаас илүү таны хариулж чадах одоо нэг асуулт байгаа. 나는 왜 이 사업을 시작하는가? Би яагаад энэ бизнесийг эхлүүлж байна вэ гэдэгт та хариулж чаддаг болсон байх хэрэгтэй. 문을 돈을 벌겠다는 목적이 일단 이 사업을 시작할 수 있게 만들어 줍니다. За мэдээж одоо санхүү мөнгөтэй болохын төлөө энэ бизнесийг эхлэх зорилго болж болно. 그런데 이 과정을 끝까지 내가 원하는 목표를 이룰 때까지 할 수 있는 힘은 돈이 아니라 왜 이 일을 하는지 그 이유가 있어야만 합니다. За гэтэл энэ урт аяллыг үргэлжлүүлэх явцад одоо хүч нь яагаад гэдэг тэр асуултанд хариулахаас болдог болохоос биш мөнгнөөс болж хүч гардаг юм бишээ. 내가 이 사업을 해야 할 분명한 목표와 이유가 있다면 우리는 끝까지 우리 사업을 해낼 수 있는 힘이 생깁니다. Бид нар одоо энэ бизнесийг яагаад хийж байгаа вэ гэдэг асуултанд хариулж чадсан тодорхой хүсэл эрмэлзэлтэй байх юм бол хүч бий болдог. 왜 이 단계가 꿈과 목표일까? За нэгдүгээр алхам яагаад мөрөөдөл ба зорилго байх вэ? 내가 아무리 열심히 해도 방향이 잘못되면 엉뚱한 곳으로 가기 때문입니다. За би одоо хичээсэн ч гэсэн явж байгаа зүгмэн буруу байх юм бол би одоо дэмий хоосон хичээсэн болчихно шүү дээ. 그리고 꿈은 우리가 원하는 목적지이지만 Мөрөөдөл бидний очих ёстой газар мөн гэхдээ 목표는 중간의 이정표와 같습니다. зорилго гэдэг зүйл нь одоо замын дундах тэмдэг шиг одоо биднэрт харуулж идэг тэр зүйл. 그리고 우리의 목적지를 입력을 해야 우리가 성공으로 가는 시스템이 작동되기 시작합니다. За тэгээд тэр зорилгоос нь нөгөө тэмдэглэгээ хараад би урагшлах юм бол энэ систем маань одоо яахарахгүй газрын зурагтаар хараад явж байгаа шиг ийм боломжтой болно. 아마 오늘 이 화면을 보신 분은 지난번과 다르다는 것을 느끼게 될 것입니다. За өнөөдөр энэ дэлгэцийг хараад өнгөрснөөс арай өөр байна да гэж харж байгаа бах. 스마트폰으로도 볼 수 있도록 글씨를 크게 했습니다. За уцаар сайн харагдахын тулд ийм том болгочихсон. 자, 꿈의 역할은 돈보다 깊은 이유가 있을 때 오래 가기 때문입니다. За мөрөөдлийн үүрэг нь мөнгнөөс илүү шалтгаантай болоод ирэхээр тэр мөрөөдөл чинь урт удаан үргэлжлэх замтай болдог. 지금 이 아파트의 바깥에 멋진 풍경이 펼쳐지고 있습니다. За бид нар одоо энэ цонхоор ингээд гадна талыг томоор харж чадж байгаа үстэй. 어떤 분들은 나는 이 사업을 통해서 내가 정말 멋진 집에서 살고 싶다 그런 꿈을 가진 분도 있을 겁니다. За магадгүй би энэ бизнесийг хийгээд нэг иймэрхүү гоё орчин цонхтой ийм байртай болчихсон гэж мөрөөднө. 그런데 단지 내가 좋은 아파트에 살고 싶다 그것만으로는 충분한 목표가 되지 않습니다. За гэтэл яг ийм л байртай болчихё гэж бодож байгаа маань одоо эндээ
сайн мөрөөдөл бол биш. 왜 좋은 아파트에서 살고 싶은지 그에 대한 이유가 있어야 합니다. За яагаад би одоо энэ сайхан байранд амьдрах гэдэг тэр шалтгаанаа мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? 내가 이 사업을 통해서 정말 멋진 아파트를 구입해서 내가 사랑하는 가족과 함께 내 부모님과 함께 혹은 내 아이들에게 정말 좋은 환경을 같이 나누고 싶다. 이런 목표가 있어야 합니다. За би өөр хайртай хүмүүс гэр бүлийнхэнтэйгээ энэ одоо сайхан орчинд данс жаргалтай баяр хөөртэй амьдрах юмсан. Эн чинь нөгөө яг шалтгаан нь баггүй юу? 돈은 출발점이라고 말씀드렸습니다. За мөнгө бол одоо зүгээр эхлэл төдий зүйл. 그런데 꿈은 지속력을 가져다 줍니다. Харин мөрөөдөл болохоор төсвөр төвчээрийг бий болгох зүйл бол 그래서 хүчин. 가장 좋은 방법은 그 돈의 목표를 삶의 장면으로 바꿔야 합니다. Баги Ой, микрофон хааж өгөө. sorry. Баярлалаа. 다시 얘기해 주세요. 네. 돈의 목표를 내가 원하는 삶의 장면, 그러니까 상상이든 그런 꿈으로 바꿔야 합니다. Тэгэхээр мөнгөний тэр эхлэл маань одоо төсөөлөл дотроо огт өөр мөрөөдөл болж өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 물론 돈은 우리의 필요를 깨닫게 합니다. За мэдээж мөнгө гэдэг бол бидний хэрэгцээг ухааруулж өгдөг багаж. 그러나 그 돈이 필요한 이유가 우리 가족, 그리고 집, 자녀, 그리고 시간과 경제적인 자유, 바로 이런 것을 그리는 것이 중요합니다. За тэгтэл тэр мөнгө чинь надад хэрэгтэй гол шалтгаан нь бидний гэр бүл хайртай хүмүүсийн одоо эрүүл мэнд хайртай хүмүүсийн тех гэдэг зүйлсэд хэрэгцээтэй багаж шүтэ гэсэн юм зориг болох юм чухал юм. 내가 이 일을 열심히 해서 10년 뒤 혹은 20년 뒤에 정말 가족과 정말 좋은 곳에서 살 수 있는 그런 목표가 생긴다면, 그런 꿈이 생긴다면 우리가 중간에 포기하지 않을 수 있게 됩니다. Би 10 20 жилийн дараахыг мөрөөдөөд энэ мөрөөдөл маань шалтгаантай байгаа. Тэгээд би урагшлах юм бол энэ мөрөөдлийнхаа төлөө би хизээч бууж өгөхгүйгээр урагшлах одоо мотивацтай болох байхгүй. 그게 그림이나 상상으로 내가 상상으로 내가 분명하게 그릴 때 우리는 바로 오늘 행동을 할 수 있는 힘이 생깁니다. За тэрийгээ би одоо оюун санаанд төсөөлөхнөөс зураад мөрөөдөв. Тэгэнгүүт одоо миний үйлсийн маань урт удаан настай байх тэр төсвөр төвчээр бий болно гэсэн үг. 그래서 돈을 벌고 싶다가 아니라 가족에게 어떤 삶을 주고 싶은가, 바로 이러한 목적을 가져야 합니다. Тэгэхээр би мөнгөтэй болъё гэж бодхоосоо илүү ямар зүйлийг гэр бүлдээ бий болгож өгөхийг хүсэж байна вэ гэсэн мөрөөдлөөр солигдох хэрэгтэй юм. 그리고 내가 번 돈을 사용해서 얼마나 많은 이웃들을 도와줄 것인가라는 목표를 가져야 합니다. За бас би энэ одоо санхүүг бий болгочоод бидний хөрсүүд эсвэл одоо эргэн тойрныхоо хүмүүст хэрхэн тусалж чадах вэ гэдэг зорилго бас байх хэрэгтэй. 자, 꿈과 목적과 목표는 다릅니다. За мөрөөдөл зорилго гэдэг бол ялгаатай. 꿈은 내가 미래에 살고 싶은 혹은 미래에 하고 싶은 그런 장면입니다. За мөрөөдөл бол миний ирээдүг одоо зурсэлж байгаа одоо зураглал байх юм байна. 그런데 목적은 왜 이 일을 하는지에 대한 이유, 그리고 삶의 방향입니다. За зорилго болохоор ягаад энийг хийж байгаа тэр шалтгаан нь тэгээд амьдралын хандлага чиг болно гэсэн үг. 그런데 목표는 그 목적을 이루기 위한 언제까지 무엇을 해야 할지 그런 정한 수치, 날짜입니다. За гэтэл зорилт болохоор нөгөө зорилгыг хэдий хүртэл яаж хийх вэ гэдэг юм тоов шиг зүйл, бодлого шиг зүйл гэхгүй. 그래서 희망을 목표로 만드는 공식이 있습니다. За хүслийг зорилт болгох томьёо гэж ийм зүйл байна. 일단 내가 원하는 미래를 생각합니다. За эхлээд би одоо мөрөөдж байгаа зургаа төсөөлнө. 그리고 내가 얼마의 소득을 벌고 싶은지, 그리고 언제까지 벌고 싶은지 그것을 정합니다. За тэгээ хэрэг би одоо хэмжээний цалин урамшуулт хүрэхийг хүсэж байна. За тэгээ хэдий хүртэл би яг энэ байндаа хүрэх хугацааг тавих нь.
그리고 10년 후, 그리고 20년 후의 목표를 정합니다. За тэгээ 10, 20 жилийн дараах одоо зорилгоо тодорхойлох нь шүү дээ. 이제 이 사업이 본격적으로 되기 시작하면 내가 매일 혹은 이번 주에 해야 할 일을 실제적으로 작성을 해서 그 일을 시작하는 것입니다. За тэгээд тэрийг үйлдэл болгоод ирэхээр би маш тодорхой болоод ирнэ. Энэ 7 хоногт би энийг хийх хэрэгтэй. Тэгжээж ахина гэдэг ч юм уу. 물론 처음부터 내가 큰 돈을 벌고 싶다. 그것도 중요합니다. За анхнаасаа л одоо арай өндөр цалин урамшуул мөнгөтэй болчихсон гэдэг зорилго мэдээж чухал. 그러나 처음에는 내가 지금 벌고 있는 수입에서 부가적으로 조금 더 부수입을 얼마나 더 벌 수 있을지 여기에 목표를 맞춰도 좋습니다. Тэгэхээр одоо би сард яаралтай нэг хэрэгцээний тэр санхүүгийн хэмжээг тогтоогоод тэндээсээ эхлээд нэмсээр явах зорилгыг тавих нь чухал. 예를 들어 지금 내가 400만 투르크를 벌고 있다면 내가 이 사업을 통해서 100만 투르크를 더 벌고 싶다. 그것이 단기적인 목표가 될 수도 있습니다. За магадгүй би өөр ажил хийдэг 4 саяын цалинтай гэж үзвэл би одоо энэ бизнесээр нэмээд 1 сая төгрөг эхлээд олчихъя. Би болгочихъя. Гэт ингээд багаас эхлүүлээд нэмэх нь одоо зөв юм. 그런데 이 이유는 단지 내가 성공하고 싶은 그 목표만을 위해서도 아닙니다. За энэ зорилт бол одоо би зүгээр л амжилтанд хүрэхин төлөө гэж биш. 내가 하고 있는 일을 다른 사람들에게 설명할 때도 나의 분명한 이 사업의 이유가 필요합니다. Тэгэхээр би бусад хүмүүсийн бизнесээ тайлбарлах, бүтээгдэхүүнийг тайлбарлах үед би надад өөрт маань илүү ойлгомжтой болцсон тэр зорилтод тодорхой болцсон байж тайлбарлаж чадахгүй. 물론 우리가 생식을 잘 설명을 해서 우리와 함께 사업을 하자. 이것도 한 가지 방법이 될 수 있습니다. За мэдээж одоо бүтээгдэхүүнийг маш сайн тайлбарлаад одоо хамтдаа бизнес хийе гэдэг өөрөх нь нэг төрлийн арга болж болно. 그런데 그보다 좋은 것은 내가 생식을 먹고 어떤 변화가 일어났고 그래서 이 생식을 통해서 내가 이 사업을 하게 된 이유가 있다. 그것을 설명하게 되면 상대방을 더 쉽게 설득할 수 있게 됩니다. Гэтэл энийг би өөрөө хэрэглээд ямар болсон юм. Дээрэс нь энэ бизнес хийж байгаа шалтгаан маань юу юм бэ гэдгийг тайлбарлах юм бол нөгөө талын хүнд илүү хялбархан одоо ойлгогдох тийм арга болдгоо. 사람들의 마음을 움직이는 것은 제품 자체에 대한 설명보다 왜 이 일을 하게 되었는지에 대한 그 이유가 더 확실하게 사람의 마음을 움직일 수 있습니다. За бид нэр бүтээгдэхүүнийг тайлбарлах нь хүний сэтгэлийг хөдөлгөх зүйл гэж ойлгодог. Тэр нь биш. Би яагаад энэ бизнесийг хийж байгаа юм гэдэг шалтгаанаа ярих үед хүний сэтгэл илүү хөдөлдөг байна. 이제 우리가 이 일을 왜 시작했는지 지금이 아니라 앞으로의 스토리가 여러분에게 각각 있어야 합니다. За тэгэхээр яагаад гэдэг энэ түүхээ ярихын тулд танд одоо юм 3 одоо зүйлийг заавал хамруулж ярих юм шалтгаан байх ёстой маа. 어쩌면 이 일을 시작하는 여러분만의 각자의 이유가 있을 것입니다. За мэдээж энэ бизнесийг эхлүүлж байгаа хүн болгонд өөр өөр арга барил байгаа. 그리고 현재 가지고 있는 각자의 문제들이 있을 겁니다. За одоо бас хүн болгонд өнгөрсөн асуудал байгаа. 어떤 분들은 건강에 대한 문제가 있습니다. Зарим хүнд эрүүл мэндийн асуудал, 어떤 분들은 소득에 대한 문제가 있습니다. зарим хүнд одоо ашиг тийм ээ байхгүй байх, үр ашиггүй байх. 어떤 분들은 직업이나 직장에 대한 문제가 있습니다. За энэ гадрын асуудал. 그것이 여러분이 갖고 있는 현재의 문제점입니다. За тэр бол одоогийн та бүхэнд байгаа асуудал гэж үзэгдэж харагдаж байна. 그런데 이 해밀리에서 사업을 통해서 내가 본 비전 그리고 내가 먹어서 좋아진 사례 이것을 여러분이 다른 사람에게 설명하는 것입니다. Та бүхэн одоо энэ бүтээгдэхүүнийг идэж хэрэглэж энэ амьдралд эрүүл мэндийг юу болсон бэ гэдэг талаар ярих нь одоо бодит жишээ болох юм байна. 그리고 앞으로 여러분이 이 일을 통해서 이루고 싶은 미래를 얘기하는 것입니다. За тэгээд энэ бизнесээр юу болж авав? Цаашид ирээдүйд юу болох гэдэг юм бэ гэдгээ ингээд ийм 3 зүйлээр ярих. 다시 말하면 여러분이 꿈이 있으면
그리고 분명히 하고 싶다는 그 이유가 있다 그러면 사람들에게 설명이 아니라 여러분의 스토리가 되는 것입니다. Тэгэхээр энэ тайлбар чинь надад шалтгаан байгаа. Тэгээд ийм эргэлт гараад дээрэс нь ирээдүй би болсон гэвэл эн чинь нөгөө бүтээгдэхүүний тайлбар бас таны түүх болчихж байгаа байхгүй. 그리고 이 목표를 설정하는 이유가 아주 중요합니다. За тэгээ энэ зорилгоо одоо болсон байгуулж бүтээх нь одоо их чухал. 목표가 분명하다면 여러분의 생각과 행동이 같은 방향으로 나아갈 수 있기 때문입니다. Яг тэгвэл энэ зорилго одоо бодол санаа маань нэг болчих юм бол бид нэг чиглэл рүү хамтдаа явж чадах боломжтой болно. 예를 들어서 여러분이 이 사업을 반드시 성공하고 싶다는 목표가 생겼습니다. За жишээлбэл одоо энэ бизнесээр заавал амжилт гаргана гэдэг одоо зорилго үүслээ. 그리고 이 사업을 제대로 성공하기 위해서는 생식을 많은 사람들에게 알리고 또 함께 할 수 있는 사업자를 찾아야 합니다. За тэгэхээр тулд одоо энэ бизнесийг тайлбарлаад олон хамтрагчныг бий болгоод 내가 성공하고 싶다는 명확한 목표가 생기면 지금까지 아무렇지도 않게 만났던 사람들을 새로운 관점으로 볼 수 있게 됩니다. за миний одоо амжилтанд хүрнэ гэсэн тэр зорилт маань өнөөдрийн хинч биш байгаа тэр нэгнийг одоо өөрчилдөг хүч, дагуулдаг хүч, шинжилдэг хүч болчихж байгаа. 그리고 생식이 얼마나 좋은지를 알았기 때문에 주변의 아픈 사람들을 볼 수 있는 눈이 생깁니다. За тэгээд эмчийн тоол чинь ямар их чухал юм бэ гэдгийг ойлгоод ирэхээр эргэн тойронд байгаа өвдөж шаналж байгаа хүмүүс илүү их харагдаж эхэлдэг. 그래서 내가 원하는 목표가 생기면 주변에 있는 환경들이 이 목표를 향해서 다가갈 수 있는 아주 중요한 자료가 될 수 있다는 그런 생각이 그리고 의식이 생깁니다. Тэгэхээр танд одоо ямар үзэл бодол ухамсар бий болох вэ гэхээр энэ хоол чухал учраас эргэн тойронд байгаа хүмүүс энэ хоолнд орж одоо эрүүл болох нь чухал юм байна гэсэн ийм өдөлтийг эргэн тойрондоо бий болгож дамжуул тэднийг татгана штэ. 그래서 집중하고 결과적으로 행동할 수 있게 됩니다. За тэгээ энэндээ анхаарал хандуулаад тэгээд үйлдэл гаргахаас өөр аргагүй болдог. 자, 이 시간 짧은 강의 속에 이 이야기가 지나갑니다. За энэ цагт энэ богинохичл дотор энэ одоо зүйл ингээд агуулгадаад өнгөрлөө. 그런데 단지 이 시간을 내가 교육을 받는다라고만 생각하지 마십시오. За би энэ цаг дээр нэг сургалт авчлаа да гэж та битгий бодоорой. 오늘 교육의 목표는 꿈과 목표가 왜 중요한지를 설명하고 있습니다. За өнөөдөр бид нар мөрөөдөл, зорилт яагаад чухал вэ гэдэг талаар тайлбарласан. 그런데 이것이 설명으로 끝나는 것이 아니라 이 시간을 통해서 여러분 각자가 나의 꿈은 무엇인가, 내가 이 일을 통해서 이루고 싶은 목표는 무엇인가를 생각할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. За би яагаад одоо энэ бизнес хийж байгаа вэ? Энэ нь ямар мөрөөдөлд хүргэдэг юм бэ? Энэ зорилго нь би болоосаа гэж хүсэж байна. 그래서 이 그림을 보면서 앞으로 내가 10년 뒤에 어디서 살고 싶은가 그린 그림을 그려보십시오. За тэгээд энэ зургийг хараа та сүүлийн одоо дараагийн 10 жилд би хаана амьдрахыг хүсэж байна гэсэн өөрийн төсөөлөл зургийг зураарай. 그리고 누구와 함께 시간을 보내고 싶은가 이것도 상상해 보십시오. Хамт бас цагийг өнгөрөөхийг хүсэж байна. Энийг бас төсөөлөөрэй. 그리고 어떤 사람으로 기억되고 싶은가를 생각해 보십시오. За ямар хүнээр одоо үнэхээр оршин байхыг хүсэж байна вэ гэдгээ бас тунгаагаарай. 그런데 이 꿈을 이루기 위해서는 어떤 측정되는 목표가 있어야 합니다. За энэ одоо мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд одоо юм үйлдэл хэмжигдэх үйлдэл байх хэрэгтэй. 자, 멀리는 10년 혹은 20년 뒤의 목표를 생각할 수 있습니다. За холын зорилго одоо 10, 20 жилээр тогтоох. 많은 분들이 경제적인 자유를 꿈꿀 것입니다. За маш олон хүмүүс санхүүгийн эрхчлөлийг мөрөөддөг. 그리고 사랑하는 사람들에게 더 좋은 환경을 선물하고 싶을 것입니다. За хайртай хүмүүстэй сайхан орчныг бий болгож өгөх юмсан гэж хүсдэг. 어떻게 보면 네트워크는 장기적인 사업입니다. За яаж шаарсан сүлжээний бизнес бол урт хугацааны бизнес байдаг. 1년 만에 짧은 큰 돈을 버는 것이 아니라 10년, 20년 후에 계획을 세워야 하는 것이 바로 제대로 된 네트워크 사업입니다. За нэг жилийн дотор л ахиох мөнгө хийгээд ингээд одоо бүтэх бизнес биш.
10 жил 20 жилийн дараа ч гэсэн үргэлжилсээр тэр үед би одоо ямар санхүүгийн эрхчлэлд байх үүдийг төсөөлж чадах юм бол энэ зөв одоо бизнес систем болж байна. 아마 여러분이 그 우리 성금자 그룹장님의 지금 현재 그 지난 1년 동안 매년 1억을 기부하고 있다는 이야기를 들은 적이 있을 겁니다. За зарим маань сонссон баг те энэ багийн өдөртөгчч маань жишээлбэл жилбэр 100 сая воныг одоо хандивт өгдөгөө гэж. 그룹장님은 저보다 이 사업을 약 12년 혹은 13년 먼저 사업을 시작했습니다. За намайг бол 13 жилийн өмнө энэ бизнесийг одоо эхлүүлсэн хүн. 지금 저의 개인적인 목표는 성금자 그룹장님보다 당연히 이 수당이 적습니다. За мэдээж одоо багийн өдөртөгчтэйгээ харьцуулах юм бол минийх ашиг орлого бага л да. 그런데 내가 10년이 지나면 어쩌면 제가 지금 우리 그룹장님보다 더 많은 기부를 할 수 있을지도 모릅니다. За би 10 жилийн дараа бол одоо өдөртөгчөөсөө илүү их хандвыг өргөж чадах болов гэсэн зорилгыг харж байгаа. 왜냐하면 저는 포기하지 않고 또 더 많은 방법을 알았기 때문에 더 열심히 할 수밖에 없기 때문입니다. Ягдвал би илүү их аргуудыг мэдэж авсан, бас илүү их суралцаж байна. Бас төхөрлөлгүйгээр урагшил байгаа зорилготой байгаа ч. 진짜 내가 이 사업을 통해서 이루고 싶은 꿈을 지금 이 시간을 통해서도 그려도 좋고요. 혹은 이 시간 강의가 끝나고 난 뒤 스스로 다시 한번 조용히 생각해 보십시오. За та үнэхээр хий зорилгыг биелүүлэхийг занда байгаас гэж хүсэж байл. Та зураараа хичээлийн одоо дунд бодоод эсвэл хичээл дууссаны дараа та өөртөө тунгааж үзэхгүй юу? 어떤 분은 1년 뒤에 지금보다도 100만 트루크도 좋고요. 혹은 200만 트루크를 더 벌고 싶다라는 목표를 세워도 좋습니다. За мэдээж одоо жилийн дотор те авч байгаа нөгөө цалин мөнгөн дээр нэмээд 1 юм уу 2 сая төгрөг олчих гэсэн магадгүй ихний зорилго тийм байж болно. 그리고 9월 말에 오픈이 되면 10, 11, 12, 3개월 동안 NL로 뉴웨이브 리더 NL로 승급을 하면 내년에 한국에 사는 컨벤션에 참석할 수 있는 자격이 주어집니다. За тэгээд нөгөө ажиллагаа 9 сард эхэлсний дараа танд ингээд 10, 11, 12-гийн 3 сарын одоо юу байгаа шүү дээ хугацаа. Тэр хугацаанд та New Wave гэдэг цолонд хүрчих юм бол 27 оны 1 сард Солонгост очиж энэ цолыг хүлээн авах ажиллагаанд оролцох боломж байгаа шүү дээ. 그래서 정확한 보상 플랜과 그리고 세트로 팔 수 있는 보너스 이 팩 제품이 나오게 되면 여러분이 계획을 세우시면 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн ингээд зорилго тавих хэрэгтэй. Багц бүтээгдэхүүн худалдаа авах, за багуудаа зохион байгуулах тийм. 그래서 그 목표를 이루기 위해서 오늘 무엇을 해야 될지를 여러분 스스로 결정하면 되겠습니다. За энэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд юуг хийж чадах вэ гэдгээ одоо өөрөөсөндөө тунгаан бодох хэрэгтэй. 자, 그런데 이 직급은 목적이 아니라 수단입니다. За зэрэглэл байна. Зэрэглэл бол зорилго шин зүгээр хэрэгсэл. 네, 직급 자체가 목표는 아닙니다. 그래서 цол буюу зэрэглэл одоо өөрөө таны зорилго биш ээ. 직급은 내가 원하는 삶을 살기 위한 과정일 뿐입니다. Би одоо хүсэж байгаа амьдралдаа хүрэхин төлөөх зүгээр нэг багаж байхгүй. 그래서 목표를 설정할 때 첫 번째는 구체적으로 무엇을 할지 정해야 합니다. Тэгэхээр зорилгоо биелүүлэхийн тулд наривчлсан би яг юу хийх ёстой вэ гэдгийг мэдчих нь чухал байна. 그리고 현재 기준으로는 좀 달성하기 어렵지만 내가 하고 싶은 목표를 정합니다. За одоо өнөөдөр бодит байдал дээр биелүүлэхэд одоо хэцүү ч гэлээ. Бид нар энийг ингээд тавьж үзэх хэрэгтэй. чадах бүхнээ хийе гэсэн. 그리고 내가 계획대로 잘 하고 있는지 피드백을 해야 합니다. За тэгээ би одоо тэмдэглэж явах хэрэгтэй. Би үнэхээр хийж чадчихна уу нөгөө зорилгодоо хүрэх гээд явж явах та. 그렇게 되면 몰입할 수 있는 그런 계기가 생깁니다. За тэгэх юм бол одоо яг засаж чадах тийм би одоогийн байдлаас юуг нь засах вэ гэдэг нь харагдаж эхэлнэ. 자, 이제 여러분께서 한번 지금까지 계획이 없이 그냥 이 사업이 뭔가 비전이 있다라고 해서 시작했다면 이제 여러분이 하고 싶은 계획과 꿈을 세워 보십시오.
За одоо та хэн нэгний ятгал үтэй зорилгыг сонсоод одоо энэ хийгээд үзье гэж бодож ирсэн бол одооноос өөрийнхөө зорилгыг тавиарай. 정말 내가 벌고 싶은 소득을 정해 보십시오. За би яг сард одоо хэдийг л урамшуулд авъя гэж бодож чинь тэрийг бүр тоогоор тавьж үзээрэй. 다른 사람의 얘기가 아니라 여러분이 진짜 이루고 싶은 그런 소득 금액 그리고 목표에 대해서 스스로 정하십시오. За яг бусдын яриа биш яг таны өөрийн одоо энэ л хэрэгтэй байна гэж бодсон тэр тоо тэр одоо судалгаа байх хэрэгтэй. 그렇게 목표를 향해서 나아갈 때 조금씩 여러분은 성장하게 되고 그만큼 자신감을 가질 수 있게 될 것입니다. За тийм зорилго байх үед та ингээд баг багаар биелүүлсээр ингээд итгэлтэй болоод тэгээд илүү сайн урагшилж. 자, 미래가 현재를 움직인다라는 이야기가 있습니다. За ирээдүй одоо цагийг хөдөлгдөг гэсэн үг байдаг. 아직 오지 않았지만 내가 이루고 싶은 미래를 꿈꾸는 것입니다. За ирээдүй одоохондоо харагдахгүй байна. Гэхдээ тэр зураг одоо биднэрт өнөөдрийн сонголтын минь өөрчлөлтийг өгдөг. 자, 그런데 여기서 정말 중요한 얘기를 한 번 더 강조하고 싶습니다. За эндээс одоо бас нэг чухал зүйлийг чухалчилж хэлж өгмөр байна. 다른 사람을 이용하는 것이 아니라 다른 사람을 도우면서 내가 원하는 꿈을 이루어 간다는 것입니다. За би бусдыг хэрэглээд багж болгоод мөрөөдлөө биелүүлэх гэж байгаа хүн биш ээ. Би бусдад туслангаа энэ мөрөөдлийг биелүүлэх гэж байгаа хүн гэдгийг ойлгоорой. 사람들에게 필요 없는 제품을 억지로 강요하는 것이 아닙니다. За бусдад хэрэггүй ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг би одоо хүчээр албадлагаар ингээд шахах гэдэг хүн биш ээ. 우리는 다른 사람의 건강을 돕기 위해서 생식을 전하는 것입니다. Бид нар бусдын эрүүл мэндэд туслахын төлөө одоо амьд шимтгоолыг дамжуулж байгаа хүмүүс. 그래서 다른 사람을 돕는 좋은 일을 하면서 내가 원하는 그 꿈에 향해서 한 걸음씩 나아갈 수 있다는 것입니다. Бусдын эрүүл мэндэд туслангаа би өөрийнхөө одоо мөрөөдлийг нэг алхмаар урагшуулж байгаа гэсэн утга. 자, 이제 마무리를 하는 시간입니다. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг дуусгаж байна. 지금 뭐 충분한 시간이 있다면 여러분 각자에게 꿈을 적어보라고 얘기하고 싶습니다. За одоо үнэхээр мөрөөдлөөл та бүхнийг үнэхээр бичиж үзээсэй юм дасгал хийгээсэй гэж хүсэж байна. 그런데 지금이 아니라 이 교육이 끝나고 난 뒤 또 여러분이 조용한 시간을 가지면서 정말 내가 원하는 꿈을 목표를 한번 적어보십시오. За та бүхэн одоо үнэхээр өөрсдийнхөө хэмжээ мөрөөдлийн тоо юу гэдгийг бүгдийг бичиж үзээрэй. 네, 내 가족을 위해서 하고 싶은 것. Миний гэр бүлийн төлөө. 그리고 내가 지금보다 소득이 더 많아졌을 때 그 소득으로 하고 싶은 것. За мөн одоо өнөөдрийн байгаль санхүү маань арай илүү болох. 그리고 내 몸이 더욱더 건강해지는 것. За миний өөр эрүүл мэндэл илүү бас сайжрах. 그리고 여유 있는 수입으로 더 다른 사람을 도우면서 어떤 가치 있는 삶을 산다는 것. За мөн одоо бусдад туслангаа үнцэнтэй амьдралаар амьдрах. 이 각자의 이 해당에 되는 꿈을 여러분이 기록하십시오. За энэ дөрвөн асуултанд та хариулж чадхаар мөрөөдлийг одоо өөртөө бичиж үзээрэй. 그런데 그 꿈이 막연해서는 안 됩니다. За тэр мөрөөдөл одоо зогсож болохгүй. 그냥 단지 좋은 집에서 살고 싶다 이렇게 해서는 안 됩니다. За энэ зүгээр нэг гоё гэрт амьдрья гэдэг ингээд зогсож болохгүй. 예를 들어 10년 뒤에 나는 우리 가족이 함께 살 아파트를 마련하겠다라는 수치로 나와야 합니다. За би 10 жилийн дараа би одоо гэр бүлийнхээ амьдрах байрыг онцгойгоор ингэж одоо биелүүлнэ гэдэг. 살고 싶은 아파트 사진을 찍어서 그것을 자기가 늘 보는 곳에 붙여 놓으십시오. За бүр байрныхын зургийг аваад тэр байрныхаа зургийг хандаа наагаарай. 그리고 사고 싶은 좋은 차가 있던 그 사진을 찍어서 책상 앞에 붙여 놓으십시오. За худалдаж авах гэж байгаа машиныхаа зургийг бас наагаарай. 그런데 이것이 단순한 그 유치한 행동이 절대 아닙니다. Энэ бол зүгээр л юм тий энэ рүү гүйж байгаа үйлдэл биш юм аа. 내가 정말 간절히 원한다면 나의 모든 행동은 거기에 집중할 수 있기 때문입니다. За бидний хамгийн одоо чухал мөрөөдөл бол миний бүх сайн зүйлийг одоо бий болгох явдал. 그래서 내가 왜 이 일을 해야 되는지 스스로 나의 선언문을 한번 작성해 보십시오.
Тэгээ би яг энэ ажлыг хийж байгаа юм бэ гэдэг өөртөө тунхаглах юм үйлдвэрүүдийг эндээс 예를 хараарай. 예를 들어 나는 지금 소득이 적기 때문에 변화가 필요합니다. За надад одоо үнэхээр жишээлбэл тийм ээ ийм 나는 이, одоо санхүүгийн боломж хэрэгтэй байна. 나는 이 사업을 통해서 더 많은 수입을 가져갈 수 있는 가능성을 보았습니다. Энэ бизнесээр дамжуулан ийм боломж байгааг би харж байна гэдэг ч юм уу. 나는 앞으로 매월 예를 들어서 1,000만 트루크 혹은 2,000만 트루크, 5,000만 트루크를 벌어서 다른 사람을 돕고 싶습니다. 이런 목표가 졌습니다. Одоо 10 сая, 20 сая, 50 сая төгрөгөөр хүмүүст туслахыг хүсэж байна гэдэг ч юм уу. 여러분이 정하시고 그리고 선포하십시오. Та бүхэн өөрсдөө одоо энийг тогтоогоод тунхаглаарай. 내가 헛된 꿈, 망상을 이야기하는 것이 아닙니다. Бид нар ийм хоосон ямар нэг сүрэлийг яриагүй. 이제 시간이 지나면 이 가운데 어쩌면 이 그룹이 제일 큰 그룹이 된다 그러면 여러분 가운데서 누군가는 월 1억 트루크를 받을 수 있는 사람이 생깁니다. Үнэхээр энэ төлөвийг хэрэгжүүлэх юм бол энэ хоногийн доторх ийм олон олон зорилтыг иймэрхүү хэмжээг бий болгож чадах хүмүүс бий болно гэж итгэж байна. 어쩌면 10년 뒤, 20년 뒤에 2억 트루크, 5억 트루크 받을 수 있는 사람들이 생길 수 있습니다. За магадгүй одоо 10 жилийн дараа ч гэсэн тийм илүү гэсэн бий болох олон хүмүүс бий болно гэж итгэж харж байна. 분명한 건 누군가는 그 길을 간다는 것입니다. За хэн нэгэн гол нь одоо энэ замыг одоо дагуулах явдал юм аа. 그러나 큰 꿈이 아니더라도 내가 내 인생을 지금 삶을 바꿀 수 있는 조그만의 수입의 목표도 중요합니다. Тэгэхээр хин одоо ашиг гэж бодож байгаа тэр зүйлээс илүү зорилго нь чухал шүү гэдгийг одоо сайн ойлгож байгаа. 자, 이제 본격적으로 보상 플랜이 나오고 제품이 다 설명이 나오고 홈페이지가 나오게 되면 이제 여러분이 매일 해야 될 행동, 매주 해야 될 행동, 그리고 매월 해야 될 행동을 여러분이 이제 정리를 하게 될 것입니다. Одоо нэг албан ёсоор тэр үнэлгээнүүд нь цалин урамшууллын тооцоолол за тэгээд холболт хийгээд ирэхлээр нөгөө өдөр бүр хийх ажил 7 хоног бүр хийх, сар бүр хийх гэдэг төлөвлөгөөнүүд одоо үйлсээр бүр ингээд үйлдэлээр бичигдэх болно. 그리고 이제 여러분이 리더가 되어서 또 여러분이 팀원에게 이런 질문을 할 수도 있을 것입니다. За та нар одоо үнэхээр багийн удирдагч нар болоод тэндээс та бүхэн олон хүмүүсийг дагуулах болно. 그리고 우리의 근데 목표가 내가 무엇을 얼마나 가질 것인가가 아니라 내가 어떤 존재가 될 것인가, 내가 얼마나 다른 사람들에 영향력을 끼칠 것인가, 이런 해빙에서 빙으로 바뀌어야 합니다. За бид нар юу эзэмших вэ гэдгээс илүүтэй ямар хүн болох вэ гэдгийг өмнө цэний тусламжийн нөлөөлөлтөй өсөлтийг үүсгэх хэрэгтэй. 자, 이제 강의를 마치겠습니다. За ингээд хичээлээ дуусгая. 지금부터 목표를 세우십시오. Өнөөдрөөс эхлээд та зорилгоо тавиарай. 그리고 정말 이루고 싶은 간절한 꿈을 가지십시오. Би чадах тэр мөрөөдлөө тавиарай, бичээрэй. Okay. 제가 최근에 계속 이 시간을 조금 넘기고 있습니다. Би одоо сүүл энэ цагийг дандаа үлдээхгүй ингээд 짧은 시간에 많은 얘기를 하려다 보니까 자꾸 시간을 이렇게 асуултын авах цаг 지나게 болчиход 됐습니다. байгаа байхгүй нөгөө зөндөө юм зааж өгөх гээд хин яриад. 저는 조금이라도 여기 계신 분에게 도움이 되기를 정말 바라고 있습니다. За энд байгаа та бүхэн жоохон ч гэсэн тус болоосоо гэж маш хүсэж байна. 저뿐만 아니라 한국에 있는 팀원들이 모두 동일한 마음으로 여러분을 위해서 기도하고 있는 분도 있습니다. За та бүхний төлөө одоо солонгост байгаа манай багийнхан бүгдээрээс хичээнгэлэн гуйж байна. 저는 분명히 한 번 더 강조하고 싶습니다. дахин би нэг удаа чухалчилж хэлмээр байна. 지금 이 일을 시작하는 여러분은 결코 작지 않습니다. За энэ ажлыг эхлүүлж байгаа та бүхэн бол одоо нэг жижиг ажил эхлүүлж байгаа хүмүүс биш шүү. 왜냐하면 여러분을 통해서
누군가는 더욱더 건강해지고 누군가는 더욱더 많은 소득을 벌 수 있게 되기 때문입니다. Яг тэгвэл та бүхнээр дамжуулаад маш олон хүмүүс тийм ээ хэн нэг нь эрүүл болох нь байна, хэн нэг нь санхүүгийн асуудлыг шийдэх нь байна. 이 일을 이룰 수 있는 주인공들이 바로 여기에 함께하는 바로 여러분들입니다. За энэ ажлыг бодит биелэл болгох хүмүүс нь одоо энд байгаа бидэнтэй хамт та бүхэн шүү дээ. 지금은 우리 모두 같은 출발선상에 섰습니다. За бид нар одоо бүгд л адилхан нэг одоо дараанаас эхлэх гэж байна. 결심하고 그리고 행동하고 집중하면 됩니다. За анхаарал хандуулаад үнэхээр хичээгээд үнэхээр төлөвлөхөд болно. 그 원하는 일들이 바로 이것을 통해서 꼭 얻으시길 바라면서 오늘 교육을 마치겠습니다. За таны хүсэж байгаа тэтгэр бүх зүйлсийг одоо үнэхээр энэ бизнесээр олоод бий болгоосоо гэж хүссэн өрөөгөөд хичээлээ дуусгая. 모두 수고하셨습니다. За бүгдээрээ сайн байлаа. 네, 여기서 마치겠습니다. Баярлалаа. 네, 감사합니다. 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 안녕. 한국말 잘하시네요. 다들. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.